الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami manalam salam kaniyo. Salta gumanap na isab kami simpangaddian taniyo. Aming pangaddian kabyaksahan sing kita niyo. Bunga sin pag-iman. Manalam salam kami kaniyo kata nalapal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, panghinduan nato carum sa adlaw bang mayan kita niyo makasuda ang mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala kakasihan niya da hindi dunya aula na tuod hadlaw kana dahil nga sabab yan, mga anak apo Adam, mangayo kita niyo sa room sa adlaw, pagbalik-balikan ta niyo, bang mayan kita niyo, makasuda, ang mga tao, maingat manglasa, iban maingat kalasahan. Daya sabiad to mga tuan, gumanap na isab kami simpangaddian na to limaway. Aming pangaddian bunga sin pag-iman salta yad to na isab kita niyo bunga simbunga. Amuna in ilmu. Salta imma hasil taniu imma dawhat taniu ilmu.
Amo na yung kapunan, kanyuk-nyukan singkatan ilmu. Uno yan, ma'rifatur Rabb. Ingkatan ilmu, tumaaluk mad mga tuan. Uno-uno pang hati na to. Yanu garakin sinallahu ta'ala katu taning. Apabila timaaluk maddu. Ilmu ma'rifatur Rabb tantutud. Inta uyan. Magkasanyangan siya rin di dunya. Sambil paadlaw akhirat. Kaya nga sababian mga tuan. Piyahati ka tu taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. In maksud sing kanabihan iwan sing karasulan. Wairu undukaing. Umbul hambuuk. Amuna in piapasampay kanila sin mahasut si mahatinggi patiap-tiap kauman amasa nila labi aula kahinapusan junjungan tanu alaihi salatu wassalam al-ihtimam bit-tauhid dihilan halga in mag-ingat in ilmu pagtuhan. Kaya sababian mga tuan, ingatun taniw aruman ini. May taamuyad tuing katan kanabihan. Tihilan nila halga. Sabab amuad tim pinakamahal ka. Kaya hatud sinallahu ta'ala. Hipapahindo. Hakanabihan ha mga manusia. Amuna in ilmu ma'rifatur Rabb. Ingatun sin ipunin tag-ipun. Kaya nga sababian mga tuan. Yari beta kato taniw. Sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat. Ha suratul anbiya. Iwana suratul mu'minun. Parman si mahasut si mahatinggi. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum pattakun. Inabuk ayat wa ana rabbukum ta'budun. Matantud palman sinallahu ta'ala. Inaagamah. Pia sampay sing kanabihan. Amuna impagtibuukan. Amuna impaghambuukan. Singkatan manusia. Dahil nga panagnaan manusia pagkahinapusan niya. Ummatan wahida. Paghambuukan singkatan manusia. Amunin aga maring Allah Ta'ala. Biadinin dagbus, biadinin ngan niya panauhid. Ma'rifatur Rabb. Aturayan tuan. Na bang mabihad tindagbus niya mga tuan. Way halga kay mo sindun niya ini. Sabab biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way tuud halga. Na unim mahal ka, hamunin adlaw ka na ka na. Bang takahal ka in dunya ini,
subay mag-inom makan sadya, magkasanyangan sa jarya dunya, amin niya makadakabayaan sin Tuhan. Intanda way halga niya mga Tuhan. Kan naparayaw na tutuod, bukunin dunya ini pagulaan. Aun sadya'y papit kato tanim. Hipatanom kato tanyo ridto tanyo anihon. Wayrun to din halga. Nagkasaddapan, im mga nagmamaksiyat, im mga nagdaruha ka, im mga halipulo pa Allah subhanahu wa ta'ala riya dunya. Bangsa yung suway amin mga sila, nagtatag-ipon pa Tuhan. Sa piyapahati kato tanyo sin Allah ta'ala, tanda sinuay unon niya. Dahil nga sabab yan, di sila mahambu. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Paghambukan niyo, biasing kahambukin ummat na kauna. Hambuok kamu madto kanila. Laway ring hapanawid. Na ummatan wahida. Hambuok sila katantan hapagakam. Ang panabiyata wa ana in ako. Isiyo Allah subhanahu wa ta'ala amin tagpapanjarihan silang itiwan lupa. Pa'budun. Tunggalan niyo sa diyang pagtag-ipon kanya. Amo yan mga Tuhan. Dahil nga sabab yan, sa lukay na to di kaingatan, in lanab, in syarat, sin maghambuok, hakabayaan sin Tuhan, in kaingatan na to da masarap pagkaon. In kaingatan na to da masarap pag-inom. In kaingatan na to da masarap taud singin, taud kawasa, taud panjab. Impuunan singkatan masasarap. Impuunan singkatan marayaw. Di na to na kaingatan. Ugbos da kuma. Nakalukaluwang sayon, marawin ugbos. Ugbos panggi, ugbos huping, marayaw. Hindi tuan bukon sayon. Luway gamot, puunan singkatan gamot. Dahil nga sa pabiyambang mo kitaon, Jami'il anbiya iwar rusul, min ladun Adam, dahil kan Adam pakahinapusan niya. Junjungan tanu alaihi salatu wassalam, yahtammuna bitawhid. Hindi hilan nila halga. Kaya pahalga sin Allah subhanahu wa ta'ala important pakatahan sila iwan sin ummat nila amunin pagtawhid. Tayan tuan. Dahil nga sabab yan. In ummat Arab mutafarrika wa ghairul Arab mutafarrika. Hasabab sin ilmu ini. Hasabab sin ma'rifatul Rabb. Hasabab sin panawhid. Yuwahidul Arab ma'al Arab. In Arab na pupulak kanat, nahambog sila rin. At turayan doon. Lalil watan, bukong sila nahambog kal na ang kaula. Haway pa yung panawhid. Hawala nila pagkaingatan, hawukon pamahalga kanila impanawhid, nahambuk sila,
hapangkat nila, hapanubo nila, hang kabarangay sila. Di matungman yung panghindu ini mga tuan, nahambukin Arabi wan Arab. Ala dinin wahid. Amunin agama. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. Agama matan. Tiugila dahil di amunin agama. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mahud. Aun umat bukun Arab, napupulak kanat daysab. Nahambuk daysab sila. Bukun sila nahambukal na sin. Bukun sila nahambukal na kawasa. Bukun sila nahambukal na pangkat. Nahambuok sila. Hapanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan mga tuan. Na wang kita niuri na to pataallo kuning kataan ilmu na to. Mari pamaaripatur Rabb. Magduruhon yung problema. Maingat. Maita. Wala naruuning kabayaan sin nagpaingat kanila. Kabayaan na sadya sin nakaingat. Ang paimpunan sin nagpaingat, wala naroon. Kaya nga sabi to. Maawon yung problema. Wala nagparain Tuhan kanabihan karasulan maghiluhala. Sa kawa magbayta ayaw maghiluhala. Naampari maghiluhala, suway tumaaluk, ingkatan ingat, ingkatan pangadji, ingkatan pangati, madtu pama'ripatur Rabb. Amo yan mga to. Nahambuok. Nahambuok sila hapanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Amin nagpapanjari kato. Amin nag-anugara kato sing kauunahan ta. Nagdihil kato rijiki. Hisiw yan. Allahu subhanahu wa ta'ala. Napun man sila bihad tindagbus niya. Na biyaitaan na sila sintuhan. Ing kamu yan, pasanyang unta kamuriha dunya. Iwaning kamu yan, pasanyang unta kamu, hadlaw ka na ka na. Man hakkakat tawhid, hisiw sintaw, makadsiya panawhid sa bunal, hasalakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukod siya maghinang salakan sing kabayaan niya. Ba't bang siya maghinang sing salakan kabayaan niya, sinatulan kabayaan niya, matuad tungki siya. Matuad tungki ang pikilan niya, matuad tungki ang sasakatan niya, matuad tungki ang pamaybay niya, ingkatan kabuhiwang kamatay niya, natutuad tungki. Mangisan parasahan natutuad tungki. Sabi dagbus, maraw parasahan na hamasan na tuin. Nah. Unim baita sin Allah Ta'ala. Janji sin Allah Ta'ala kanila pasanyangun sila riha dunya. Di kau Tuhan sumanyang tau jinsin. Di kau sumanyang hataud sing kawasya. Di kau sumanyang hataud sin lingkat.
Sa bang doon ang kabayaan sintuhan, kaya taalok mo madto pakabayaan sintuhan, ikaw na imasan niyang dailihadon niya. Sa babing katan problema, di matuyari hababaw singgumi, kasusahan sibi-sibi, iban kasusahan dakula, in sabab niya yan. Wala nila piyataalok pakabayaan sintuhan. Piyataalok nila panapso nila. Piyataalok nila pasahwat nila. Sinwayroon na kontrol nila misan ang sulagununo. In sila hababaan sing kontrol sin Allah Ta'ala. Piagbabaya-bayaan kita niyo sin Allah Ta'ala, rihilan kita niyo kapatut sa di kita niyo manjari umwa di nga kapatut kabayaan sin Allah Ta'ala. Na janji sin Allah Ta'ala, pasurun ko sila sulga di ghairi hisab. Hisiyu inti maalok madto, pabiyay ta sin Allah Ta'ala, ma'rifatur Rabb. Nah. Paman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Piatarang sin Allah Ta'ala kato. In sifat indayaw sin mga sila masanyang dia dunya. Unuin sila yan, tungod pa Tuhan. Piagmamaltabatan nila imbay ta sintuhan kanila. Imbay ta daakan piagmamaltabatan nila. Imbay ta liangan piagmamaltabatan nila. Biya din indagbo sim pagmaltabat nila. Hinang nila inda akan kiyukuyakan. Imay ta kaw kiyuyakan. Sabab sinawon, garanti kaniya. Misan hat sadya pikilan mo, in naggaranti kayo mo, makuyag da ka. Nainyaon, biyayta sinsulat mo. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim muspikun, imanga sila. Piagmaltabatan nila indaakan. Damit kiyan piagmaltabatan nila inliyanan. Mabuwa sila. Mabuwa pa Tuhan. Sa kaliway na kabuwa-buwa sintao. Dahil nga sa babian, hiblis na miwa at tao. Bukon na tao miwa at iblis. Hiblis na miwa. Turayan doon. Naita, wala niya pan nasasasat, yadto na. Wala niya pariyara at pahinang mangi, yadto na. Turayan doon. Na unin sila, kabuwaan nila. In makahinang sila, sinhinang mangi, asibi iban dakula. Kabuwaan nila yan to. Yan alamat timataaluk, ingkatan ilmu niya, ingkatan panghati niya, harap madto pa ilmu ma'rifatur Rabb. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mabuka siya mahinang bayulin ti patuhanin akal niya. In pangatud niya, in pangdungog niya, in hiwal niya, mabuka siya. Turayan to.
Yan din si Patamuok. Piyatar lang kato sinallahu ta'ala. Amin sila nakauna. Nabangkitan yung mabaya amuyad to. Way paghisab ka nila. Manulin-tulin sila pakarayawan. Siya biniatod nila riya dunya kabayaan sintuhan. Hindi rungog nila riya dunya kabayaan sintuhan. Way na sila ng dungog-dungog sing kabayaan nila. Way na sila ng dungog-dungog sinding hatao. May tao, wirundabon na sinding hatao. Imbunal, amon imbet dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nahikarwa. Piyatar lang sin Allah ta'ala hinang nila. Wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Amin mga sila. Piyarat sa nila in ayat sintuhan. Ayat sintuhan dua. Ayatun kauniyah wa ayatun syar'iyah. In dua ayat yan to piyag kakahakaran nila. Ayatul kauniyah, langit iban lupa. Sin nagpapanjarihan. Makakausba kita ni mga anak kapo di. Nga sabab yan, uuhon na to din pikilan na to. Uuhon na to din suara na to. Aula-aula na, uuhon na to, impito ang gautakbaran na to. Ang pakita niuri kalupasan karayawan. Tiyahunan na matawad na nalupas ka to taniw karayawan. Ang pari na magbalik. In karayawan adlaw yan, wala mo hinang, wala mo, kaya duwang ng karayawan konsum. Kaya nga sabab yan, mga anak apo, ayaw kita niyo tuod, malupa. Aw ni pangasubukato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pangasubuhan kita niyo singkatan, yan ughara niya kato taniyo. Yun na to. Dihilan kamurum iwan adlaw, naguno kam. Dihilan kaw adlaw, pilain taod. Yung minadlaw yan. Mataod dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to kalupahan, pangasubuhan kita niyo yan. Sipati karwa. Wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Pagkakahagaran nila indo ayat ini. Manunjuk ke subay tuding katan panghati tumaaluk pa original panghati. Pama'rifatur Rabb. Tulayan tuan. Nasa kali mag-study na. Konsum law na unhangin dakula. Konsum on ini ulan dakula. Amin po na nagpapanjari silangit, iban lupa, iban magpaulan, magpahangin. Di nalawong ingatun sintaw. Uno pa yung pagkakakaran nila, ayatun syar'iyah. Ayat syara' biyayta kato. Kaya sabab yan mga tuhan, magsusunging kalingukan. Maita. Taqdimul ara'i wal afkar anis syar'. Piyaw na nasintawin pikilan niya. Piyaw na nasintawin ingat niya. Dahing haway ta sin ayat sin Tuhan syara'.
Ang panaian ng pikilan, di law namatay masin pikilan kunyaw. Tuan. Matay maibandi bang di nga tuan tay ma. Waila mo simpikilan mo. Impilila mo sadya simpikilan mo tumayma. Kaya nga sababihan, biyay taksin Allah Ta'ala kato suratul Anfal. Aun makabuka. Biyay taksin Tuhan kato. Sa wala kita niniwa. May tak makabuka sabab sangingi. Misalnya mangi makabuka dah. Ampay niya un sangingi. Naunin sangingi makabuka. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna syarrad dawab. In sangingi magpanawyari hababaw singgumi. Bukun lutaw. Bukun niruk kang. Bukun tau kaya kang. Ba't bang ang bihad ito maghalik ka? Sa hisiw yan, amin yaon kanin to sipatin. Sumul bukum. Amin tao umaw hakasabundalan. Sa bukon original umaw, nag-umaw. Amin tao bisu. Sa bukon bisu, bukon bisu matan, sa nagbisu-bisu. Nag-umaw akasabundalan, nagbisu-bisu akasabundalan. Imeta yato nagbiad to. Bang man niya karulan in napso niya, bang man niya karulan in syahwat niya, bang man maagad ning pikilan niya. Haunahan sin ayat. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ay kamu si mingul kanila yan to. In pamung nila riungog na mo inayat. Sa wala da riungog. Unin natin. Diungog sadya sintay nga. Wala diungog sintanto. Lam yata'ammal wa lam yatadabbar wa lam yatafakkar. Wala diungdungan. Unin baita sintuhan. Embay tak sin news sin tao. Mag-analyze sin tao. Amin sulat sin Tuhan niyari kagunahan analyze un. Di niya Tuhan natin. Amin sulat. Ring sadya sin silpon niya. Para ya walang ni location mo, ri, kau karungukan. Ampay niya way pagyan mo para yawan location no asal marayaw katan. Umatud kau rayaw, duma kau rayaw, masa kau magdurhunin dayaw. Lisuan ninta. Na imakabuka magpanaw ri hababaw singgumi. Tao miya makadsin napso. Tao ri makakontrola napso. Tao ri makakontrola syahwat. Nakadto'y kuno. Tungaan doon. Piagbak mo yung toro napsuhan. Turayan Tuhan. Makabuka saan. Ampay mga tao. Biyay ta sin Tuhan dihayat ini piatarang niya. Wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mga sila. Pasanyangun sinduhan din diya dunya. Iwan way na paghisab kanila hadlaw kana aming mga tao na mamarat saya ayat namu haayat kauniya iwan ayat syariya.
Bang biyay ta na sintuhan, way pagduwaro. Panawid. Ma'rifaturwa. Turayan to. Na, uno pa. Hikato. Wallazina hum birabbihim la yushrikun. Amoy mga sila. Wala nakapagsakuto patuhan. La hajaran. Wala syajaran. Wala wasanan. Way kata. Turayan to. Wala yuraun. Way sila nakapagriya. Yung mga tao yan, masanyang diya dunya. Sabdi sila mangibugad dunya, yung makaibugad to. Way kaibugan diya dunya. Pasaw ini katanda, mini tanda, baysi kanda pasaw. Nah, aturayan tuan. Wallazina hum birabbihim la yusyrikun. Sangi dahil nga katan mangi amo na yung pagsirik pa Allah. Di niya ampun. Way kaampunan na pagsirik. Turayan to, ha? Wallazina hum birabbihim la yusyrikun. Kabungsihan, kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, impyag bubuka-buka. Sinjunjungan tanu alayhi salatu wassalam, haumat niya. Amo na yung kita niyo ini. Bukun sirik dakula. Sirik sibi-sibi. Nakamatawd na to na biyayta. Sa patauron na to. Sa baba mo inin nakalarak. Huno yan tuwan yung piyagbubuka-buka sinjunjungan tanu alayhi salatu wassalam. Amo na lang na yung sirik na katatapo. Wala kaya na naman sintao. Sabab di karungukan. Ba't bang di unog? Nakapawin tao. Ampay niya un kita sadya, magpakita kita. Amo na impagriya. Nagririya in maas-maas, nagririya in bata-baku, nagririya in astagfirullah. Nagririya in buhi, nagririya sambil patay. Uy, may ito sambil patay nagririya. Hipagriya, sintaw buhi. Mang dihil hukuman hataw miyatay, way bihad tulong na tawrayaw kamatay. May kandi misan magsambahayang, nag-uyong. Subhanallah. Bisad tulong nin tao yan itong magsasambahayan. Di misan magpupuasa. Miabot malaw na yung kamatay, nag-uyong. Biyasin sa kaulaw, laing sarayaw-rayaw kamatay, mag-uyong. Na mag-practice kita niyong mag-uyong. Naiban pa uyong mong sintaw buhi. Mga tuwan. Amo yan tinikatu. Amin mga tao, wala nakapagsirik dakula, wala nakapagsirik sibi-sibi, amo nindriya. Mga tao yad to, masanyang diya dunya. Masanyangun sila Allah Ta'ala. Makaun makamin siya ng kaadlaw, masanyang. Ampay mataw din pagkaun bihaon. Yan siya naglalay na klinik. Mag-amal pa bang madilin doktor. Pagkaun sin doktor, maray law na kimaw na kayo sa bising sukang.
Nari na kita lang na mag-uwat, bangkaw ko maunda. Turayan tuan. Amin ni Beta sin doktor sukang iban ubat. Akarun tuod sin tao. Sa amin Beta kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-ampay manusya. E nga sabihan mga tuan, pakuyakon na mo kam. Akad ning ginawa paran nam. Ini kaupat. Pasanyangun sila sin Allah Ta'ala riyadunya hasabab sin ilmu ini. Walladzina hum yu'tuna ma ataw. Aming mga tao. Ianugharaan sila sin Allah Ta'ala uno-uno na rijiki, nagpahampit sila. Unin nagpahampit, nang dihil sila. Makaminsan ang katahon, jakat. Kuno-kuno sadya, tatabangan. Magsarak ka, magmura. Uno-uno na. Hindi di kayo mo sintuhan, makusog ka, panabang ka. Maladyong pikilan mo, damit yan, panabang ka. Maingat kau sumulat panabang kau. Uno-uno na sadya inianug kara kay mo sintuhan. May ta adakala aon biyaon konsumo ay laong mo. Mangisab aon pa biya sinakauna mahinang ko sa. Way naubos na yung parakala. Kaya nga sabihan, bang aon na uno-uno na rijiki kay mo yan ugara sintuhan, pagpahampit na ka. Ang pagkauri magsusun, sin pagsusun, di nakalakihan. Sabab ang pagsusun, kalakihan. Na yung pagsusun mo ay na, di nakalakihan. Haayat duwaing, parman si mahasot si mahatinggi, wa anfiku mimma rajaknakum. Pag napakakamutod, ba't kamuri magsusun? Magsusun mga tuwanin tao, adlaw ka na ka na. Uno-uno na kianug hara kaniyo sin Allah Ta'ala, pagpahampit ka mo. Inadlaw ini, pagpahampit na kausab, dugayin na yung konsum. Turayan. In sumunod. Wa qulubuhum wajilatun. Iwanin pangatayan nila malano masawa. Miyamakad silharan, beta sintuhan. Daan mapunto. Maita. Mabuka sila malaung. Mabuka sila ri matay masintuhan inibadat nila. Ampain tau bihon baya nalas nung nasintuhan tay maun na ibandi. Uy, may tayan bihan. Nalaong mo, baya na si makina ini. Way gasolin, kantuan ko sin tubig. Ampa mo na parakan, hindi santuan makarangan. So, bayra, may suko niya. Na ay kawimian baya na sintuan tayo manubandi, baya mo na. Naita, ito baya. Pirarahan kau nabi. Ininhinang kabayaan sintuhan. Ininhinang marayaw. Ininhinang mangi. Pag-ubos, imian kita baya na sintuhan tayo maunay bandi, balis kata baya mo na. Turayan tuhan. In pangatayan nila malano. Maita. Yakad nila, indan pahikala sa sintuhan kanila. Yakad nila indan pahikaulong. Hikaanugara kanila sintuhan rahmat. Nauno yan. Indan yan.
al-aqidatus salima. Malanu initikad. Uno pa. Al-qulubut tahirah. Pangatayan suci. Magkakunahan kita niyo, wiyaw na masa ini. Amo yadto ini kasanyang katutan niyo. Amo yadto hindi hikalawang katutan niyo. Ini tikad malano. In pangatayan suci. Ibanun. Al-ittiba wal-iqtida bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Magad iwan simingud hanaraak sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan. Nampembihaw nununin kakitaan na TV singuran. Gunting singuran daw ukab-ukab sambil maas-maas maggunting daw ukab-ukab. Hingkay manan gunting bulan. Way na buhok di hababaw uunang. Narira hindi namin piupo ko siya habuli po kay. Sabi, amura kumanad timbuhok. Subhanallah. Sa babaon day sabkita niya biyad turidto. Nga tuhan, ubos na kita niyo siya ukuran sintuhan. Ubos na design katutan niyo. Pag-addatan na to, intuhan niyo Rabbul Alamin. Pag-addatan na to, innabi na to. Pag-addatan na to, manusia. Wa qulubuhum wajilatun. Mga silad to, pasanyang sinallahu ta'ala riya dunya. Labi awla pasanyang sila adlaw kana. Panagnaan halong ko. Way paghisab kanila. Way pag-audit kanila. Turayan to. Uno pa yan, sila yan. Annahum ila rabbihim raji'un. Tiyanto nila. Mattantuod. Magbalik sila. Pahadarat sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, bukon makabukaing kamatay. Maita. Madtunakaw pa original. Original. Madtunakaw pa nagpapanjari kayo. Yung makabukaam, hindi ka mapatay. Pagkalaw niya mapatay, bukon makabuka. Makakuyag. Sabag miig na kaurin niya dunya ini kahiluhalaan ini. Sa kawa mga tuwan. Ay nato kalupahan, aw nang pinalkadyan na. Labing pinalkadyahan na dahil sing kahalubiluhan di adunya. Gampay sabing kahalubiluhan di adunya, biyaong pakapako yan. Ampay kahalubiluhan. Adlaw ka na. Si mga tao daruha ka, way lawong kapako yan. Tayan mga tuwan. Tiyanto si mga tao ini. Piyarayaw nila ingkatan daakan sintuhan. Naghali sila hakatan, lihangan sila Allah Ta'ala, tiyanto nila sabab si magbalik sila. Umeta magbalik, bakas kaurid tuhoon. Dahil ito yung original. Ayaw na to tuan kalupahan ng biadura. Na. Uno pa yung biyata si Mahatsut, si Mahatinggi. Ulai kayo sariuna pil khairat.
In mga silayad to. Haunahan sadya. Haunahan sadya pahinang marayaw. Naampay masa na to ini. Nabaliskat. Pukis de nga kataan, pukis mga hinang marayaw. Siya bang pahinang magmain-main. Kabantugan sintaw iwan tao. Crowd sintaw iwan tao. Pagpul sintaw iwan tao. Hang kapito pa. Nagsasadya badyo. Nagsasadya taumpa. Nagsasadya biya din pagpanaw. Nagsasadya biya din pag-uyon. Nagsasadya biya din kataan. Sasadya. Lupas ito kataan. Bukon pahat lupas. Wal-iyazu billah. Bang wala doon. In kabayaan sin Allah Ta'ala. Hikasiksa kami. Ampay mga inibeta sin mahasut si mahatinggi. Ulaika yusari'una fil khairat. Nag-uus-uus sila. Sabab do madlaw magmayno sin imbaran mo. Inummul mo. Inasal-asal itum puti na. Inasal-asal aun way na. Inasal-asal makusog way na. Lumamman na. Kaya sabihan, nag-us-us sila. Pakain pahinang marayaw kabayaan sintuhan. Bukon sila nag-us-us. Pahinang marayaw. Tiudlo sin napso. Tiudlo sin sahwat. Wayron tuan si Manyang nagmaksiyad. In nagjina, wal-iyazu billah, wayra si Manyang. In nanakaw, wayra si Manyang. In nangurap, wayra si Manyang. Nahisyo rin masanyang. Amura imya kada kabayaan sintuhan. Sa amura kumbando kayang impanghati na to si masanyang. Definition na ito yung masanyang kabayaan na ito. Ampain, definition kabayaan sintuan si masanyang din na ito kabayaan. Sinamuad ito in nagpapanjari ka ito tanyo. Na. Ulaika yusari'una fil khairat. Wahum laha sabikun. Sila yan, tungod pa karayawan. Di mabaya haulihan. Umbulabog sadya. Haunahan sadya. Dahil nga sa babian mga tuan. Mga anak apo na muhatiranan. Taabitun na to. Taabitun na to, inakal na to, impikilan na to, madto pamaari paturab. Imingat, sinagpapanjari. Ba't di bang na to, di mataabit-abiad tindagmus. Taabitun kita no sinapso na to. Sipog kita no sinapso. Manipugin napso. Hikarua, taabitun kita no sinsawat na to. Manipug da. Buko saan taurungay nanipud ka to. Napso iban sahwat. Kaya sabiad to, walikan na mo, mga anak po. Tabitun na to, pataalukon. Ingkatan ilmu na to. Ingkatan keingatan na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita niyo makalamud. Haviyayta sin Allah ta'ala ayat, na pangagi na to ka, ina murah-murahan, bang mayan pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tub-tub na hajarid to. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin. Allahumma arhamna wa atina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana
taqabbal minna innaka antas samiun qaribun mujibud du'a. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.